Yit ialah kejonggen kejengim. Yit ialah kejong kejengim nak dekat ke bekat sana dekat ke bekat pra. Kan kam jorong kendia tenginya pulilang itu dekat. Namar wat ai bo unu na pi unsa sitom kum unong penyak brio. Lani unong tu, lani unong lek basnil, lani kumu basat lorni lek lusia ka kam kiwei. Hari lada unu ru syak sitom kumu Kristan, warain skoleran. Hari tuan pendan buram yu belai hakari ka kerteng. Naba kata kaya kala jaya ka ban sedang ka jing bisara ka yeng jong belai. Hari lada ka sedang ningkong hangi ka kan long ka bokut jong kita ki bom ko ngo e ka gospel belai. Te lada da ka ba an pen yu bahok. Hang no tau bom riu belai ber pop pun pau. Compare lah kijing pistom ayu kan pila benyo Henry ci banget kim day dalilay ban sya pistom namar bakile kam sneo o mentoy ru ba pin kemen haba pi sya pistom namar ba pito namar pinya breo namar ba pili keren siar o uta katay bukumta mentoy pin sya keren ben namar pili le ite kikam Rela bisa keren ben om day pile kita ya roy utray yit pa pra mga yelade kinong ya dai ka jingi kristan ka spas nem ka baara ka baka jing pistom ben ya ki kristan ka jurba kiong kom ne la jai ka ba pisa pen sitom ko ki banget sa pen sitom ba pile ki kristan om day na mar pile ki kam ken ki basneo tare ka jing tu ka jing ka ka tin jong blai Warwong Petra sekat bahkan re no basya sitom ko mai ko Kristan what mon ngolera kediat sepang ini kintin Kristan namar menilai pindan kam bahane minta ada yang kini sinta bilang ya bilang Kristan bilang Kristan itu ini apa kediat sepang ini kintin Kristan kintin Kristan kan hak testament bersama kami pau tangan ini kajing tok jong Petrus but hak kam ki apostol nong ke bakat we kat ke ba apen real ngap hai kan ni kat kum ke study Kamday kakerteng kaba ki banget hau kres kipin itu ila dia kaba meningkong. Kane kakerteng kristan layo da ka jingsen jong ki bamlong kristan ki nang buot ukres. Pati breu ki batibet baban sin ya kinu kinong buot ki de kinong Antiok jong ke Syria. Ki Antiok jong ke Syria. Kilasin kerteng dekane ke kerteng kinang buat jong kris kita ki kristan ang siya kini kinong Antiok jong ke Syria kila bananaba habe day bakane kayu ka jingnang bansin breu ya kinong buat jong upompi kiong Pompians ya kinong buat jong uherod kiong Herodians pada kinong buat jong kris kiong kumno kristan Kani kani kerteng sin, kamday kerteng kabal ay dagi bangit. Henry, akas pas nem kabaar. Akas pas nem kabaar. Kikistan, kilakloy, kapakit sin, kani kerteng sin. Pan pediang bakaday kerteng, kapakit pin ito, pakiday siya, kinambot no? Jom kures. Pahadok menta kan ne sa kada kerteng. Originally, they syasin. Jong baka kerteng jong nga kapkam ne. Hagi po masyad mat mga lusya nga siya ong tayan. Di ba ne kata ko malakot nga pastor tayan. Kanere kerteng sin. And ray what ada kilasin niya piyong putrasu. What snow leran. Apa pile kan ya ke AKA apa. Ang takot kot kabakat nyo keren sepang juga ni kajing bisar ningkong ya ke ha ka long ying jong blay nga kwa kanya study kendiat sepang juga ni. Kador jong kajing bisar bakas dangkan ha ka long ying jong blay kadai kepada nongrem na kajing tok nyang ke testament ke berem. Ang peda po Ezekiel kandain real Jeremiah arbusan kat parado ap kandai Amos lai ar Malaki lai iwe hadun real kita gi kitab kita gi lenong kat ki tok ging ba kadon kajing hikaya kata semua ni baito bo blay bo bisar
bishar shwai shabar jong kolong yeng han bishar shwai kai ya kolong yeng jong hi ka balong ken ke Israel para ka literature jong ki juru ki ban ya kata ka jing tho tu nya phai ne ki literature jong ki ju art ling al ma ralut ka bin kong ken na kitab jong barok ka ba mi ka spas nem ka ba ar ba lash ne bin kong shawn wan ukres ha ka ne ken la tho kum ne namar kata shim latin ka ya la ki khon chin rang ning kong namar kata ki menor ki la sha pin stom knang ba kin yo ka jing map ha ka testament jong Benjamin chispa pra ba khanda ya khot kong me namar utra ning kong la bishar ki Israel na ka benta ki jing bakla jong ka ba kala le ban nang ta on sale kum ju shiki wai pat ki jat ben riu ka jing bishar ka wan chua ha ka long ying jong blai dan arjat ki jing bishar tu ngi tip kajing bishar ke ningkong chuai ka long ying jong blai hadin kata kajing bishar ki brio ki bashaba nak long ying jong blai kajing bishar ningkong kan wan chuai kita ki bangai hukres hadin juga kata ka sawan kajing bishar ki bangai hano hukres banyak kata kajing bishar ken ya kita ki bangai hukres laju khot ken kajing bishar jong ka khet balik ka great white throne ka khet balik bakrau ha kitab jing pin pau kat ban na kam ta jong ki kristan pat kan ngin mission bentang ta ngam nan pore bang wan ra ka theology phang jing bishar jong blai harai nga sikwa wan tip ip badan arjat but ningkong kan wan sho ka jing bishar ya kalong jing jono ya kalong jing jong blai baru blai haba bishar dai uba bishar kum briu bishar ho bishar ho hang ne kami ni ka jingong la dau blai bishar ting ya ka balang kat no kan long kham shu sa kita ki bam ko ngo ya kai ya ka gospel lo blai lada apa bishar ka balang ru udah ya tak persedia ke baik hitarai kita ki bam nget on pensuk on kham shu ban wow blai bishar ka long yeng to tepi ka we blai bishar ban pen khoi wat juang makan ka bishar kan sawan hadien lo tepro baka jing bishar jung blai kelas dang lupar kat bam nang im hani ka slan kendo para ka balang blai ka khamtam la jale baki wan kini ki jing kai babakla war ka baka balang kan ka pediang anang blai un bishar ka balang lara ka dei ken hadu put je ka ba un le da ka kam je ka jing penyak bro un le ya kata lara ka penden buram yo lara ka ibit yo ba blai bishar pun kuat nam ta kalong ying chung kan anget kembali mangi kime kikpa halayeng alasam piju bishar mi kikon ya ka yang ka ya ka kran ka khana chung ki anda ba pilada pan bishar lei ki jinduna ki pisu snap bet mare pikren sikentin alkentin kat ba girang pen aba kadu sim sunan wai lu ding nan ka por bang la sikle palat lei bom palat ru ya kum kata ngam amin sim han rai na kam taun pen bet pen kut ken yaki na kata ken ka jinglong ken ka bamit na don kam pinang man bishar kum tau blai ro bishar blai bishar pen kut yaki yek sam atau tip ni ko we kan kam ba pa da blai bishar ken yaki bam ngai har khar bakat prawo da ka ba ba penem yo ba hok hangno tau bam riu blai baru ba pop un pau kadi kalan hang ne kadi ka bau Petrus ken usat ken na po kita proverb kul nang ka khat we khat balai puai da pi puli ya ka proverb khat we le puai kam long thik kum bala tho ken ha kita siti jung Petrus ka daw kam long thik de namar balai namar Petrus usat na ka jing tho jong ka LXX lani ka Septuagint kaya ketika LXX ning Septuagint kaya ka Bible ka bagila translate ningkong tam na ka Hebrew Bible sa ka Greek Bible haka porjong kasnem aspa san po shwa ukres lada ki bahok ki hap ban yesha ya ki jing tinjo ki ba wala do pot le se ki sngo kumba ban ino ay ki jing don ki blalong ha ta kurkom ni sngo la pala sngo ba mlasha shu sngo ban ino ay ki jing atu tanam ki por ba kum kata biya inti ya ki jingim jong phi lara ma phi ya ling ba kum kata ka jing kat notam ka long ka ba ha ka sunyi bishar to ba khado na ka da chung gitu kan jibam pediang ini berkentat juga gospel kum note kan yang ka ba chung play ba
Tan Gibril kan iba tiang pulet pa. Tan Gibril ru kumjo kan kiba tiang banyeng akhmat jong nong bisyara po ying kasiri. Rai kim perkapan. Sa pang jong ka jing hap banyeng jong ki. Ngawang hap ngumapin hap banyeng awang sungi. Akhmat jong blay. Nga mga perkat sa pang jong kata kasngi. Mga hap banyeng manajik tayo akhmat jong blay. Nga susir nga suting am nang batay pi prawit mga rating pa. Min semirit pa. Maroblay na marang tip uni ublay omis tang kindiat ru ya kabanlis larau kwa ya kijing bakla jang abarhot omis ada orang play kulat ko mga kampi lara kler wong kwat slay ngan sa ada kejian screen kami baik min hapan yang kemacung play perkat ba ke makin keren na piyang kemacung play nawar kata yit yelade kata ko ni ka ketien ka ngayuk na kani ka cingkren jong Ravenhill zuwe ke na un nagi sikri jong tra jong spas nang barpo bapo nama ni ngalaju introduce teng jipang jong ai wong ini ketien bersutunat pa if you're going to be a true Christian marapi kuwa ilong Kristan besisya it will be a lonely life kalong ka jingim ka balang marway pa it is a narrow way kalong kalinti ka bakim and it becomes narrower and narrower narukat ada nang tay kat ba pigen pi dan kuwa pan im ye ka jim Kristan basisya him singulong marway bet wajib perkat pilang marway traji sundar kat raka jing singo pikir singo marway mau balik pinya kelenti ke bakim uji so to umong dan atli kelenti ke way bayar ke bakim itai basim kelenti ke bayar ke posisi jot dan lagi basim kelenti bakim ke posisi kai sekejim oh ngaya were pi ko ki min sim di pat pedang yukres ne pi ki param ngat ya hakan ta kan ti ke bakim bet lara ka kim sta ka bakat no kan nuru mau song train namar bating yo jam ngim poi sa kata destination ka jaga ba min poi ka kim ka ta turin hooray tang namar ban poi rong bet yo batok tang ni kijat kinjat show bat ni ka tihaw ti bat nebet da kim sa kadukot noro pramo ing tuye pi snow bet. How